Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kipe mesesereng re acara ya kita eso tentuna untuk sesuatu kalau marilah itu lah kita eso engkan seserenge. Jadi untuk sesuatu kalau mapa mula tentuna ri kita eso ya mama rekin kemana padang kemana najub boleh Allah subhanahu wa taala kemana kinala ngadi cek. Nah sebab kita sosis sesereng Lisa Ridwan channel 65. Jadi pemula nih payment nasabah itu kita sesereng engka nerupan nama modelnya kamal Lisa lobang pole bola mak darah uju si batuo. Jadi ringkas nih cerita sesereng. Jadi untuk ibu tepat kita so yang hari itu pertama sesereng naku lo kemapa mula tong kali sur lo kalau rigalungnya tong kali apa mulangi di bantana bansana sumpung oge ya nahe kita so nahe ya to si kosa senengi susura bantu napa kita soe naku tatana narap tatarwa boleh boleh serna tatarwa narap tete 10 iya mak darai tete 10 sapa tete 10 se di lobang tete 10 se narap tete 10 2 boleh bola memang tete 10 narap tete 2 malisa tete 2 narap tete telu uju tete telu narapi tetenang lobang sesurang ya to si salah saya sesurang tete enan narap tete ruaile boleh bolai tete ruan narap tete 10 lobang tete 10 narap tete 10 se di malisa tete 10 se narap tete 10 2 mak darah tete 10 narap tete 2 uju tete 2 narap tete telu boleh bola tete telu narap tete enang malisa atau si kuarabai sesereng malisa ikut tete enang narap tete arwa narap tete 10 lobang tete 10 narap tete 10 se di malisa tete 10 se di narap 10 2 ujuk tete 10 2 narapi tete 2 lobang tete 2 narap tete telu mak darah tete telu narap tete nang boleh bola atau siku kami surah boleh bola ikut tete narap tete arwa tete arwa narap tete 10 lobangi tete 10 narap tete 10 se di malisa tete 10 se narap tete 10 2 ujuk tete 10 narap tete 2 mak dibuat mak darai tete 2 narap tete telu lobang tete telu narap tete nang malisa itu sekuju mai seserang tete narap tete ruang malisa tete ruang narap tete 10 mak darah tete 10 narap tete 10 se di tuoi tete 10 se narap tete 10 2 wujud tete 10 2 narap tete 2 lobang tete 2 narap tete telu pole bola tete telu narap tete nang arawenge malisa ya to sekuso satu seserang tete enan narap tete arwa lobang tete arwa narap tete 10 uju tete 10 narap tete 10 se di malisa tete 10 se narap tete 10 2 mak darai tete 10 narap tete 2 pole bola tete 2 narap tete telu tuoi tete telu narap tete nang lobang kita sekuso hak seserang tete narap tete arwa malisa tete arwa narap 10 pole bola tete 10 se di mak darah tete 10 se narap tete 10 2 pole bola tete 10 2 narap tete 2 malisa tete 2 narap tete telu wujud tete telu narap tete nang malisa yang rosa surah pak kita so memareki ya rolo maki gunang sesurah di mana mungkin no dikide nana mata kimi taro kita so cukup aku tak mana video aja talu pe surah pemalingi tentuna ya kiring ku nomor rekening yang kami gunakan tentuna di nomor rekening yang kami gunakan atas nama Lili Susanti Bank BRI di 48810101365653 jadi mamuari seserah maki guna mana nih nawat di mana ki nang kemana na pak barak kaki tentuna nang kemana aja seserah dengan melok dampak kemarin seserah kung kada tak salah dari saya selaku admin iya mundur diri dengan anda dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.